Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Saich olehil choacue at kosquitzin, ninkela kulbal sa hunchik reheb liqakangel, Solok Salisantilhu. La isaralux utyoqin chakoch beninkil chiruli junkamokain. Lishholomil qatzolbal chiruli gutanain nashche, li Jesús ut lish María. Le qatzolbal naqataw salihu Juan capítulo 20, versículo 11, tohsa li versículo 13. Lish María tohquang chishkat qlimuqlebal, yochi yabak, ut naq yochi yabak, kishkotsubrib chi ilok salimuqlebal, ut kiril kuib ebli ángel, sak li raqeb, kohkokeb barkwi kihilibak li Jesús. Hunchish holom ut hunchirok, anak nakat yabak, chankebre. Kichako kaan ut kishtierreheb, shpanak sheshok lin qaqwa, utinga ninaw arta sheshke. At kosquitzin, marejo na balqelao, inga nashtawru lish María, kautnak maka lish tsehkwali qaqwa Jesús alimuqlebal. Kahultikak nakhaan shbenkwa kita okre limuqlebal, chimaka chik liqaqwa Jesús chisa. Kishpoqeb chak likwib lishtzolom liqaqwa Jesús, utebain, haneb lishbenkwa ke kulak salimuqlebal chiru lish María. Kahkwik koleril nakmaka liqaqwa Jesús salimuqlebal, eblitzolom ke suqiguichik, haban lish María, toh kikulak wichik salimuqlebal, uttayabak. Toh retal nak kishkotsub rib chan lisantilhu, re ilok wichik hunsutak chisa limuqlebal. Utaran kirilep kwib li ángel, kishpats renak kaut nak tayabak, utaan kishtieb renak, nakmaka chik lish qaqwa salimuqlebal. Anak kwan, yoko rilbal chan runak kihala kahkwi chiru lish María, ho chokke anak kwan chikahunilo, lish taubal ru, lish kwaklihik wichik chiyoyo li qaqwa Jesús. Aran salihu Juan capítulo 20, versículos 14 toh 18 nashche. At ishq, anak nakat yabak, aksh atinak shbaneb likwib chi ángel, habanan nakishbal kusirib, kishtaw hunchik likwing, mare yal sashkaba naktatyabak moy saliru, ingan kishnawru ani, likwing kishpatsre, at ishq, anak nakatyabak, ani nagkasik, chush kreshban li Jesús. Sashcho lish María, nakhaan lah ilol akwimq, hokanak kishyere, kwa, kwila achat kamukre, yekwe barshak utla into shinshokchak. Kishye li Jesús re, María. Haan, kishsut isirib ut kishye sa adinubal hebreo, Rabuni. Narajnashche at solonel. Li Jesús kishyere, minabay, shpanak tohmahi, nintake krikin li yukwabej. Ayukwan ke kwi likwizin ut yerheb, take kwe rikin lin yukwa, ut yukwa akwila esh, rikin lin Dios, ut Dios akwila esh. Juan 20, 14, 18. At koskwizin. Arin lish María kishnawru nakhaan sa kalikagwa Jesús, ut arin kishpahab, nakrelik chiyali kagwa Jesús, shkwakli kwichik chichocho. Sa humpat lish María, kishbanu likipatsekre, lik angel likitinebak sa shben shban likagwa Jesús. Kishserak chishunila in reheb lish tzolom likagwa Jesús, ho chan zakal ruki kulmank. Li apostol Pablo, nashye sa lishhu 1 de Corintios 15, naklish nimal ru sachbach oleja in, chirish lishkwaklijik wichik liqaqwa Jesús chiyoyo. Nashye sali versículo 14, 16 ut 17. Ut kwili Kristin karah kikwaklik wichik chiyoyo, maka arah shyalal li nakapuktesi resil, maka ahrah kwi shyalal le babal. Shbanak kwi inka te kwaklik wichik chiyoyo eblikamenak, inka ahrah kwi kikwaklik chiyoyo li Krist. Ut kwili Kristin ka kikwaklik chiyoyo, maka shyalal le babal. Toh kwankesh sa le mak. Abanan, inka li Krist kikwaklik wichik chiyoyo sa shtyanqeb li kamenak, hoshben mayeh sa shtyanqeb li sheshkula ribi. At koskwitsin. Hana in li shchakalil ru honal chokke chikahonilo, chokre chishonili ru chichoch.
Xbanak ángel runak liqaqwa Jesús kwakliq kuchik chichocho. Utkixbano. Kitzaqlok ru chixjunil likaru kitaqlak kuichaq sa xbena ru chichochain xban li Dios chukwabej. Jokanaj kwi lix María. Lix María jun li ixq li kixbanu sa junpat. Uchitzaqalaj kwi reru li kitaqlak kwi xban liqaqwa. Utlaat. Karuna kakwek asa laqwa. Xkotzbali radin liqaqwa Dios kajox chaqalru. Nashkamchaq nabali qosob tesinkil. Utliqaqwa Jesús yorroy beninkil naqlao taqachal qaqesh kotzbal chixjunil li chabil esilalain. Lixkulunik liqaqwa Jesús. Lixka kulunik liqaqwa Jesús. Chiseb taqwanq. Juganak ángel runak taqachal qaqe utinkatashaq chichinaq liqachol chixbanunkilik ángelain. Nakoy beni. Naqmoqon. Nabalaqon chiksalik ángelain. Chixkotzbal li chabil esilal renak liqaqwa Jesús. Tisebachaq lixkulunik. Relik chichalnak mukuchal yo tachak chibaik. Relik chichalnak liqaqwa Jesús mukuchal yo tachak chixbaik balrib. Relik chichal nakli esilalain tentonak tohtishkul rib sa xben chixjunil ruchichoch tojonak tachalq liqaqwa Jesús. Kauresia kwiblat. Qakauresi qib sa komunil utqaten qib sa komunil. Adios akwenak xinakoch beni chirul junkamukain sa liqaq ángel tzolok sa lisantilhu. La isaralux utninkela boqbal renak tinakoch beni sa jun chikreheb liqaq ángel.